جائے حسینس چھُنہٕ ییٚمہِ نٮ۪بر وڈیرُن یہ چھِ میٛٲنۍ ٲخری جاے ییٚمیُک وعدٕ مےٚ رسوٗلِ خۄدایَن دیُتمُت چھُ زینب زار زار ودان کلثوم زار زار ودان گویا نظرن تل یِوان یِہوٚے سرزمیٖن آسہِ یِہوٚے میدان آسہِ یُس رنگیٖن گژھِ خوٗنہٕ سۭتۍ پگاہ امامن کر خیمہ برپا آز دۄہس منٛز جناب شیخ جعفر شُشتری لیکھان علیہ رحمہ و رضوان دپان سٲری اصحاب کٔرِنۍ جمع بیٚہنٲیِن ہیٚژنکھ بیعت دوٚپنکھ یتھ ییٚمہِ پتہٕ چھُنہٕ وۄنۍ کُنُے گژھُن اگر کٲنٛسہِ یہ ذہنس منٛز چھُ یتھ چھُ مالو متا یہِ مۄکلیو سورُے سون دُنیا گژھِ اختتام ییٚتی ییٚمِس نیرُن چھُ سُہ نیرِن سٲری ؤتھۍ تھوٚد اکہِ ؤتھۍ تھوٚد بیعت کٔرٕکھ تجدیٖدِ بیعت کٔرٕکھ امہِ پتہٕ اوس بِہِتھ مظلوٗمہِ کربلا پننِس خیمس منٛز تامتھ آو قٲصِدہ اکھ جناب شیخ جعفر شُشتری تعبیٖر کران دپان بہہِ فرسخ آو اکھ تیٖرا سید شہداس یتھ 100 شاخ ٲسۍ 100 شاخ یہِ کتھ آو یہِ آو دِلہِ نازنیٖنس امام حُسینس دِلہِ نازنیٖنس پرٛٮ۪تھ اکھا تیٖر کوٚڑُن اما یہِ تیٖر دراس نہٕ یہِ کان دراس نہٕ پتہٕ پانے فرماوان عزادارو تۄہہِ چھا پتہ یہِ کُس تیٖر چھُ یہِ چھُ خط یُس سوٗز مرجانہِ ہٕنٛدِ گوٚبرن